semua. Sekarang kami lagi di atas kapal feri menuju, kita kemana Pak? Ke Lampung ya? Nah, kami mau ke Pelabuhan Marunggai, Lampung. Sekarang masih di Merah, jadi baru naik kapal penyeberangan ini. Oke sahabat, nanti kami lanjutkan perjalanan. Oke. Yang kau rasakan asik, memang asik bila jatuh cinta. Walaupun pahit manis juga yang kau rasa. Di zaman sekarang tiada cinta abadi. Di bibir bilang sayang, tapi lain di hati. Di zaman sekarang tiada cinta abadi. Di bibir bilang sayang, tapi hati berduri. Asik, memang asik bila jatuh cinta. Walaupun pahit manis juga yang kau rasa. Asik, memang asik bila jatuh cinta. Nanti pasti sakit bila kau ditinggalkannya. Di zaman sekarang tiada cinta abadi. Di bibir bilang sayang, tapi lain di hati. Di zaman sekarang tiada cinta abadi. Di bibir bilang sayang, tapi hati berduri. Pada lagu cinta yang kami nyanyikan, bagi si anak muda tolonglah